Aging Saima. Tayo lang kanina. Bago kami ka sa bata ko. Okay? Ang kasimula ni Omi. Sila, singaran niya. Salma Palo. Baiklah, atau nak Ustazah Salma Palo. Siapa kasimula niya? Siapa pertanyaan? Satu tindik tidur. Ada pertanyaan soal tema dia gitu. Wah, atau nak tu berada. Saya tu bagaimana tu? Lima ragu. Lima. Lima ragu. Makasih Tuhan ini dari Tuhan. Mabitkan na siku Islam insyaAllah sekarang itu mendek siku mga tanong. Ano na sa uwi pagdida ba? Sekali semangat. Pagmay ka man? Sekali semangat. Sekali sumangawanta. Sekali sumabariday. Hanggang sa so contestant number 7. Ito naman po mga pumaganag. Bagay sa kapamagdida. Ori na sa tigilan punay-punay. Dito sa contestant number 7. Yan ang sumawatan ni Agana Chico Islam. Ganun sa mga lawas sumawatan. Napapagod din yung sumawatan. Kaya naman po, ako na pumasal na sa contestant number 8. Contestant number 8. Oh, number 8. Pag-isin lang dyan, naging na yung contestant number 8 sa Maranta. Norhana Mamundaya Khairuddin. Norhana. Anta sumara ni Omi? Samira Mamundaya. Permisi rin mo lamang dia, biar dia antun.
Sa ngalan ni Abi. Khairuddin Mahmuda. Okay, sige rin na Mahmuda. Ito ay pinili Abi. Ito na piling din. Yun din. Nakayero. Gitu. Nanti ni mapya na yung para agi na no. Mapisa na malo na magpuasin. Di pa kadap sa ringa mic o isa mo na test. Okay, atang sami ay matapos ng tanong. Pilihan na sa mga call vote sa number 8, uli na contestant number 8. Ikadua, basta kita dulu betul-betul jadi orang soleh siapa pakai tadi. Orang itu ada ayat mana kemasan kalau masuk kontestan number 9. Kontestan number 9. Anak props ya. Anak props ya. Oke, ada yang masuk diretso. Mana kata nama perintah di sini? Diretso, what's your name? What's your mother? What's your father? Your age? And the title of the song. Jadi kau take song nama itu. Jawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Aisyah Mawindaya. I am 11 years old. My mother's name is Jonalia Pagsayan and my father's name is Anwar Mawindaya. The title of my song is Gaganato Ramadan. Ramadan? You know how to English? You know? Okay. Okay. She's Englishing. Dapat ako ni sama to? Okay. Naman po na tanda na tanong sa mata sa pamagitan sa Jakarta. Ayan ako po sa number 9. Maga
Amen.